상사타니 수행가바 sakkantikon kumandi TV channel ni getargapa video narum saksothaya dalni video di belonging interesting ong naminga yan maini gemen ni agan genchimba singgenchim ongode ansini India songo jekon Rafale jet fighter munggapako jakhalingachim yani black kani gemen baritana khengkheng bia black achim maini gemen yani black kanina Pakistan aro China ansi moe dal play khenachim yani gemen anseng dalni video de anseng cem thalirong thalima sianggen uni gemen sakkantikon video ko bonne ni phachina tangade molmol atinga yan Rafale jet fighter ko research isko sotchat bilsi jorangon ansengni aiwan cutting pa France asongo tharia hane sandir khatte nigen chmo anseng nakta mangen yan Dassault Aviation nangpa France ni company o yako tharin agda abachinga har research isko sotchat bilsi jorango aruya Rafale jet fighter ni gemen yat kenchim ongodi yade nuclear warheads ko ba baya nuclear bomb ko ba abatte bobalrang ko ette khana manga bunga aru yade bobalrang ni jet fighter rang ko ba kilometer sasa supong awni chelaunin em khaimna gophrong atna manga pa ne bayano aganani dunga ramram khathong ja aru yade twin engine ni ba gana gesa engine ba gesa mission nostongode gesa engine namkwing ode one pilot angna sep kani ko blimna sep ongpa biapona khatna al tugupong mani aganani ko ban chung yani gemen sandir khatte nigen chmode an chung nakta mangen ansini India asongba yako hajar gani khogrek bilsio bolbonga ko raba chinga aru ni jamano hajar gani khogrek ni bilsio 2022 ba yako raba dappa ha tawde pette ansini India asongo chugmak bol khola chidok kapjok ya Rafale jet fighter de belongen black gun yagen chimode black gun esna agana managen maina wade dakr kanyo France asongni namme dakken jakhalimna agal sakna successful ongi mesokpa mo anching ambing khuchangyen chimode jakhal phangman yagen gen jakhal phangma sayade daw jeje asongrang anching China ong jamaina Pakistan ong jamaina mungsungpa ndaki jet fighter ko khnagen chmongoba yedi experience ti dongkhuja dakrke jakhale nian kan dongdi dongkhuja mo khale wade mungsung asan khwingandi ba ya Rafale jet fighter de dakrak gemna belonging experience ongba aga sakna ya fighter ko jakhalen chunga chia han dakba songmung dakr ko ba chunga dakba ko ya kon jakhala ya dakba songmung dakr ko ba chunga dakpa ni asoni terrorist rang ko chunga digi sak ya jet fighter chin bisongni dakar kani silchi darang ko nosto khai galna mannan gaba experience ko man phul gapa saya dine ramnam khathong ja uni gman sanga ya agan atinga sakhi ko atinga black ka nation ya khode agan akta manaya daw India song France songni president Emmanuel Macron baksa ansini Indian defense minister ni Rajnath Singh ni dilani chi yaku ya bilsion soi khana akta menga ha ji dakkode ansing India songoba aerospace company aro France asongni Dassault Aviation company baksa bakreme yako ansini asong thangon daude thari nakta mangan nokmo yana ansina belongen namgaba khobor maina iya jet fighter de belongin China aro Pakistan khena maina China mungsungpa J10 Chengdu J10 sinagana yerangba yakodi sokja bisongde single engine hamo double ba twin engine ongja aro Pakistan mungsungpa Dassault Mirage 3 yerangba mamung daktiba sokchakja yakode India asong operation Sindolo ya Rafale jet fighter ko jakhalen belongin successful ngani ko anseng nakta manna ande ban sing fake news rang ko nakta manna chim singa India asongni ya France asongni ko raba gpa jet fighter ko gojok ni bisong AIC photo generate khaimna bisong thogi himna fake news rang ko thari ruachmo mesok ata phna kata dakachamdiba namme dakke genuine ongpa sakhi ko onna gata manja tholasa gakaya je dakkodi India ko Belgrade na khadongani ko khome atna gata ya man bibijokon ndeki ongori khora abaiba ulthun dongjenga angapa chanchiani na sokat nasa bisong khalakki ruachim yan Pakistan aro China ni budi ongachmo ndegna China ba dashi bangana chok ya
Rafael jet fighter ne belongen khenamo Arunachal Pradesh bisong India ko khalak bang achmo border simari jolo ndi ba jen salo ya ko belwen weni bisong ko sarbi kha ha belwen weni nirikhi hani de bisong thangphal thokang ai jokmo ya jet fighter na de uni geman ya jet fighter de India na belongen makham ra song ko siani khon ga ponga uni geman ansing ra song thana ta nanga mena ya jet fighter de belongen blaka yeni tharak kani bas speed ni geman yat ken chmo de 1.8 ong aya dine 1.8 nyang gen chmo de ya bini ning o dongpa engine jian wul lagda jakhale chmini sound bawni gamani na sang badi mna 1.8 badi film na tharak ki bilna man ga bonga one multi role function ni agana agau dongpa aro chiyo dongpa bobolangko aro jahas to je dakba silchi dare jakhala dakrakani aircraft rangko doninga chmi gmo kon thang sisa film na attack kana jaksap ka pungani agana ni badonga mo ya jet fighter de daw India asung yana 3.25 lakh ko chaminga mo ya ko thari nagta 3.25 lakh rang ni tong ge nimna chances pe agan swinga ya ko ansni asung thango technology ko transfer khana gata yan dao bol sibri angni gata ansni India songo asung thangon ya ko Dassault Aviation Company baksa ansni India asuni aerospace company baksa nangrme ba bakrme jen salo Emmanuel Macron France asuni president ansna soi khagen yanunin melli nangrme bisong baksa thari gnok ni ba khobor ko mansringa der pingra ya khandagpa jet fighter ni black kanik mensan dal janga na simuna sobarang di ani gman ba ma sina skingen nera abasan akaya jemngani video ko ni swachem na song sakanti ni video ko boni ni swahanna is ka thong ga makchi sak kon marong play mathena tak siunga mathela